नेपाल च्यानल सोयाजना डिपी सकल सोगुमी बाजु मेजबिन्द दुनुगुलन छे जोजोल्पा नापंला सुस्याना जना जी सुशील साई छिकपिन सोयाजना डिगुदु जाजो थुगु वाले थुगु जाजो प्रत्येक शनिबार बनिसिया च्याटाइले अले रिपिट टेलिकास्ट सोमबार सुटेसिया चिन्सटाइले व बुधबार निनेसिया सोटाइले नेपाल च्यानल मार्फत सोया दिफै थुगु जाजोसँग झिमिसँग वंगु वाले थिथि थासे जोगु थिथि गतिविधि या त रिपोर्टे रुपे छिकपिन गुन्यानि नेबया चनागु खसा थौये थुगु जाजोसँग थुगु वाले थिथि थासे जोगु थिथि गतिविधि या रिपोर्ट जना भएको दु दक्षिब्लेन थापा हाइलाइट्स हौगत वाले बाँसुरी व ढोलक बाजा पिथन नेवातेसँग गठामुग चरे झझ ढ्याग हन सेलकम प्राइवेट लिमिटेड सेलपे सेवा सञ्चालन होला यही या नैकापे निशुल्क फिजियोथेरापी तालिम जाजो जुल येले बगी वनिगु सुरु जुल शुक्रबार निसे गुला सुरु जुगुदु वंगु 9 गते बिहिबार हौक मंका खल पाखे खुला न्यव निसे न्यानावया चोंगो बाँसुरी व ढोलक बाजा प्रशिक्षण जाजोया समापन छगु जाजोया दथै जुल छगु रिपोर्ट वंगु 9 गते बिहिबार हौक मंका खल पाखे खुला न्यव निसे न्यानावया चोंगो बाँसुरी व ढोलक बाजा प्रशिक्षण जाजोया समापन छगु जाजोया दथै पिथन हौगतवाया मु नास देवथा विधिपूर्वक पूजा आजयाना मु गुरु पाखे सकल सेकामी पिन्त बाँसुरी व ढोलक ललाना पिथनेगु जाजो जोगु ख धासा वंगु 16 गते यलया टंगलेन ताबाजा पिथंगुदो जिगु तजिलजी परम्परा संस्कार आदि त जीवन्तता नाप निरन्तरता बिगु ताटुना यागु ठुगु जाजोस जिगु संस्कार या पुस्तान्तरण यालफि छपु स्वाने कथा कासा छुम पाथेछु थजागु जाजोसँग झिनेवाटेगु परम्परा तजिलजी व संस्कार या त निरन्तरता प्रदान येगुले लाचन्छु संकायमरु झिगु संस्कृति झिगु पहिचान ख वंगु श्रावण 14 गते नेवाटेसँग गठामुग चरे झझ ढ्याग हन झि नेवाटेसँग देदसँग सिनाज्याक पचाका हनिगु नापाङ्गु नखख गठामुग थुगु दि खुनु थ चोनिगु छे व थ यतन चोखो नीति यागु चलन्दो ठे विषयगु छगु रिपोर्ट वंगु श्रावण 14 गते नेवातेसँग गठामुग चरे झझ ढ्याग हन झि नेवातेसँग देदसँग सिनाज्याक पचाका हनिगु नापाङ्गु नखख गठामुग थुगु दि खुनु थ चोनिगु छे व थ यतन चोखो नीति यागु चलन्दो गठामुग या दि खुनु सोपा टुटी दुम गठामुग या त पेकले थनिगु चलन्दो सोनिगले मनुते त नयाँ दुख ब्याचोमा घण्टा गर्न या त प्रतिरूप कथ न्याप कथितया देखेको ख उगु प्रतिरूप या त हासाया फापा भाजया छ थथिए ठिठी वस्तु त छेला निर्माण यागु ख ठुगु दि या त बोक्सी विद्या सेकीगु दि कथन नालाटागु खण्डु थथिए सिना जायागु इले थन्गैना तगु बाजतन थ्वय गठामुग या दि खुनु पिकागु न या छे बास्याना चोपी भूतप्रेत पिसाच तेद छाली चाका उके ठिठी चीज जस्तै इक पक स्वासिन जाकी आदि सामग्री तया विधिवत रूपमा पूजा आजायाना छाली पाचाका उके यकु छेया कोठापट्टिक थनिगु चलन्दो अले वो छाली पा छासे यंका विसर्जन याना छे दुहावे त पिनि नस्लकया चिपथिया छे दुहावेगु चलन नन्दो पेकले थाना तम गठामुग या त बहनी विधि पूर्वक रूपमा विसर्जन याना नख कोचाइगु खटासा ठुगु नख या त नख हनिगु नख कथन नालाटगु खनिदु नेपाल राष्ट्र बैंक अनुमति प्राप्त भुक्तानी सेवा प्रदायक सेलकम प्राइवेट लिमिटेड सेलपे सेवा सञ्चालन होला ठै विषय त कया छगु रिपोर्ट तयार नगुदु सोयादिस नेपाल राष्ट्र बैंक अनुमति प्राप्त भुक्तानी सेवा प्रदायक सेलकम प्राइवेट लिमिटेड सेलपे सेवा सञ्चालन होला सेलपे सेवा मोबाइल व वेब एप्लिकेशन या माध्यम थगुहे बैंक खाता या त छेला थिथि भुक्तानी नाप देवा स्थानान्तरण या जोगु व सेलपे सेवा थिथि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरीय सुरक्षा प्रणाली या पालना यासे विकसित जोगु एप ख थिथि दूरसञ्चार सेवा बिजुली ल टिभी इन्टरनेट या महसुल थिथि पस रेस्टुरेन्ट सकिपा हले भुक्तानी छगु बैंक खाता मेमेगु बैंक खाता देवा स्थानान्तरण स्वदेशी जुइगु मनी ट्रान्सफर P2P P2B P2G B2P B2B B2G आदि वास्तविक इले ज्याजुइगु सेवा प्रदायक कम्पनीया रूपे स्थापित
थुगु कंपनी शिल्पे सेवा सञ्चालने हगु ख थुगु सेवा पाखे जुइगु दक्को कारोबार बैंकिङ प्रणाली मार्फत सम्पन्न जुइ थासा शिल्पे सेवा नाप आबद्ध जुपि बैंक या ग्राहक तेस अफुक्क थो सेवा क्याफैगु कंपनी या दाविदु थुगु एप गूगल प्ले स्टोर नाप एप्पल एप स्टोरे उपलब्ध दु ज्याजुले आरासा दिपा इजुइटेंगुदु थो बचा हकगु दिपा लिपा हकन लियन्दनि गु रिपोर्ट छिकबिनि गु न्हने नेबेगु हेजुइ आरासा पल्क ब्रेक थो बचा हकगु ब्रेक लिपा हकन छकलसको स्याना जना ज्याजो थुगु वाले थौए थुगु ज्याजो स जिमस थुगु वाले थिथि थासे जुगु थिथि गतिविधि या त रिपोर्ट रुपे छिकबिनि गु न्हने नेबे चनगु ख थै चले वंगु 15 गते या नैकापे निशुल्क फिजियोथेरापी तालिम ज्याजो जुल फिगेन नेपाल या घोसाले जुगु उगु निशुल्क शिविरे आपला आपा सेवाग्राही तेस लाभ कया दिल स्वयादिसन छगु रिपोर्ट वंगु 15 गते या नैकापे निशुल्क फिजियोथेरापी तालिम ज्याजो जुल फिगेन नेपाल या घोसाले जुगु उगु निशुल्क शिविरे आपला आपा सेवाग्राही तेस लाभ कया दिल नेपालले दुने 19 वटा शाखा दुगु उगु संस्था हरेक दिन सुतेसिया 7 बजे निसे निनेसिया 4 बजे तक सेवा बिया वया चंगुदु तक्को मनुता स्वस्थ जुइमा तैगु ताटुना न्यागु उगु शिविरे 4-500 सेवाग्राही पिन्छ लाभ कया दिगु खरासा हरेक शुक्रबार फिगेन नेपाल योग शिविर न सञ्चालन याना वया चंगुदु योग गुरु विपुल श्रेष्ठ जुया जन्मदिन या लस्ता उगु शिविर सञ्चालन जुगु ख वंगु बिबार निसे गुला सुरु जोगुदो गुला नापांगु दिनिसे मत्या बने अफुके या नीति लचाक बनेको चलन्दो ठुके या त बगी बनेको त्यागु या थै विषय त कया छगु रिपोर्ट तयार नगुदो सोयादिस गुला या नापांगु दिनिसे न्याइगु छगु जात्रा ख न्यकुन जात्रा त्याबले मत्या रकान थुइकी फै मत्या बनेको नीति चाने लम्पु च्याक बनेको चलन्दो थै लम्पु च्याक बनेको नख ख बगी ठुगु जात्रा मे न्यकुङ पुया वनिगु जुया ठुके र न्यकुङ जात्रा तागु खतैगु जनविश्वास नदु ठुगु जात्रा न्यकुङ पुया भजन याना झझ थाको हनिगु चलन्दु तर मत्याबले थे ठुगु जात्रा छनु हे पचाइ मखो मत्याबले थे ठुकिन पिंग मुख्य ठुर क्यागु व गली गली चोंगु लम्पु च्याके उयै मत्या यौसे चोंक न्याके नीति ठुके या तरंगु महत्व दु जिगु थजागु संस्कृति चिसन न्याप्ले हे लेंकाटेगु कुटायामा शुक्रबार निसे गुला सुरु जोगुदो थय गुलाया विषय त कया छगु रिपोर्ट तयार याना गुदु सोयादिस लक्ष्यंगन न्याइगु गुला पर्व वंगु शुक्रबार निसे न्यागुदो थुगु पर्व विशेष याना नेवा बुद्ध धर्मावलम्बी तेस अनिगु ख गठामुख शिरगु निनुलिप निसे सुरु जोगु ख थुगु पर्व या चले भक्तजन पि थासे चोंगु देव देवी देगले व बुद्ध स्तूपा बाजा गाजा सहित अनिगु चलन्दु देवथा बुनिगु चोले बाजा गाजा थाना भजनहाला बुनिगु ख फे चोले धा ता नायखी भुस्या छुस्या बाँसुरी आदि सांस्कृतिक बाजा त विशेषना थाइगु ख पहिरो वैगु व प्राकृतिक प्रकोप पाखे सतर्क जुइत टेवा बिया चोंगु ख दैगु तापो नदु थुगु पर्व पाखे झिगु सांस्कृतिक बाजा गाजा तेगु न मच्याको संरक्षण जुया चोंगु थौ कनेला अझ मिसतेगु न बाजा गाजा थागु व पुइगुली यको हे संलग्नता खनेदु नापा जुसा मिसतेस बाजा गाजा थि तक न मजुतैगु परम्परा आवया परिवर्तन जुगुदु गु चाहिँ छगु बालाको पक्ष ख स्वया हे दिल थुगु वाले थिथि थासे जुगु थिथि गतिविधि या रिपोर्ट सोकुमी भाजु मेजुपि छिकपिनिगु थासे ट्वाले न छुन कथया ज्याजो द जुइ ठुंकुगु व जुइ टेंगु दसा जिमता स्वापो तयारिस आरासा ज्याजो इन कोचा टेंगुदु मेगु वाले मेगु थिथि गतिविधि या रिपोर्ट जना छिकपिनिगु न्हने वेगु हे जुइ तासे जी सुशील साइन थौया ठुगु ज्याजो स बायावनिगु जफना चना नेपाल च्यानल निरन्तर सोया चना दिस शुभया